أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى مولر الله إما الشيطان أو رأى كسمور بقرة وندن إلى آية مدر إتشابان دجينا إجيتاتي ها آية مدر إديدي إديدي بيساندي الله سبحانه وتعالى دالي الحج حج غنغل أشهر كلبي معلومات أندادي فمن فرض كلا فرل مكة فيهن أندردي دو لبي حج الحج أو فرل مكة حج قول فلا رفف رف رنديق الله ولا فسوق فاسق ياقل الله ولا جدال ينجك دي الله في الحج كحج وما تفعلوا كلكه من خير إما مؤيره يعلمه الله الله عندي دون وتزودوا يوبي في أنفكتي حج فإن خير الزاد كبري مؤيد انجوبك يوبتي التقوى كل الله سبحانه وتعالى واتقوني هليلا يا أولي الألباب كون جومرا بحق الله بحسن ليس عليكم على كفي جناه جنوب أن تبتغون دعوة فضلا برا من ربكم ودك جوم أدر حجهم فإذا أفضتم في أنجبتك من عرفات عرفة فاذكروا الله جنت عند المسأل الحرام كمسأل الحرام أنكم مزدلفة واذكروه جنت عند كما هداكم ونوفوني دون إتون مجره وإن كنتم أولاتنك من قبله أدتوا الله الأرض أمون لمن الضالين كون جيابه مجبه ثم رفت أفيدوا وانكني يهون جندو من حيث أفاد الناس نكا يبه بنجيبولي دون ينكو يوغل منا بغو كاجده اكو جوكيلم واستغفر الله إنسنني الله تري الله يافون إن الله غفور الله كغفر رحيم كو يرمتيدو فإذا قضيتم في أنغيني مناسككم دي حج فو أنغيني واذكروا الله جنت عند الله من كذكركم ونجنترتم آباءكم عند باب رأيهم أو أشد ما حرق جنتكم عند الله من ألسطر ذكرا جنتور فمن الناس من يندبن سبيه مكة من يقول يا ربنا جومع من آتنا أكم في الدنيا كأن ده الله رجير بيو وما له ألنا أعود في الآخرة لاهر من خلاء جبل ومنهم من يقول ربنا جومع من آتنا أكم في الدنيا كأدنا حسنة مؤجرة وفي الآخرة أكا من كذلاهر حسنة مؤجرة وعدنا دندا من عذاب النار لتيت أولئك نطندون لهم نوذن بيدو فوده نصيب جبل مما كسبوا إمود بكونك بفجتي كبون ما كمؤي والله الله سريع الحساب كوياود حسبور جوم ما دندالي الحج حج أشهر كلب معلومات عن ذلك الحج لغة القصد قلت حج كلغة عرب كفاندغول فكتانغول فاندو أما كسر الإسلام في أما حج كفاندغول يهوغول كسود كابا وانغو yaha wango safa e marwata yaha daro arafa yaha musdalifa yaha mina bugo kaje ɗen sembo ma mekko ko ɗum wiyete hajju ka sariya l'islam no mari ɓure molanaɗe yonani en tun andugol ɓural ko wiyete hajju tawde hajju ngun ko tugalal jooɓal e nder tugal l'islamu ɗen sahaba ɗen hino yewta wonde kala on heɓuɗo jooɓa e mbaɗɗa teeri ko hino yottinamo ka ɓin ka hajji ka suudu kaaba kala heɓuɗo jooɓa ko o yooɓo o yaha o heɓi mbaɗɗa teeri ko hino yottinamo ka suudu kaaba o ronki hajjude
ala ko fawimo nde o mayata ko alyahudaje ma ko annasaraje simo faala idi felade di hayno so nawa julɗo kala on neɗɗo heɓuɗo ko o waɗɗo o yaha o heɓi dépense ko accata ɓengure makko tawa himo mari kellal ngal o hajjira o sali hajjude ala ko fawimo nde o mayata ko alyahudaje ma ko annasaraje no ari e bindi wonde Omar bin al-Khattab o yamirno délégation ko yaha jinda ka région ji fof ndaara kala on mo taw tarno mari moyen fi hajjugol no sali hajjude yo farlu e hoore makko ittugol impôt tagalle ko ma humbe muslimina hajju ko tugalal jooɓal e nder tugal l'islamu ɗen joyi mo hajjali tawi mo mari feere yo andu piliyowal gotal e nder diina makko kan no manki si tawi piliyowal gotal manki diina maka yani tallike perdi no yanno en ko puusata en e ɗi hittingol fi hajjugol nelaɗo maki sallllahu alih w sallam hajjul mabrur laysa lahu jazaun illa al janna hajju laaɓuɗo pof yaar hajju yaaraɗo jawdi laaɓundi hajju mo junubo fajjitaka e mum o ala joddi ka Allah si wona aljanna yeetolan so goɗɗo heeɓi aljanna aray ko wonni mo faɗi ay ala nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam man hajja kala hajjuɗo e nduɗo suudu walam yarfus walam yafsuɗu o waɗali fus e ko bonnuɗo hajji makko on mbima'ana raja'a ka yawmi waladatu ummuhu o ruttoto o artaka aéroport ka makko wawa so tawi hara ko daññande biro makko jibinimo hacce ko laaɓe junubu yo Allah newnan en hajjugol ka suudu Allah hormanteno alhajju hajjugum ashhurun ko lebbi maalumatum andade ashhurun ko jam'u shahar ko lebbi fiyon num Allah yaali shaharani ko lebbi ɗi o wiyaali shaharun ko lewru woturu sabu ko lebbi ɗiɗi e balɗe sappo ɗen balɗe sappoje ɗon konta lewru pinɗe kan konta ko ɗum ɗon addi o wiye ashurun tawi woni jamɓu ɗen balɗe sappoje wattida e lebbi ɗiɗi ɗi wonti ashurun wonti jamɓu hande kadi lebbi ɓay ɓe gandi shaharun ko lewru shaharani ko lebbi ɗiɗi ashurun ma suhurun ko lebbi jamɓu joni noon ɗin lebbi ɗon kontaɗi ɗo andaɗi fimum ka yewtetenoɓɓen kamɓe ɓe andi ɗi no gasi anda fi ɗin lebbi ko ono kono wonanoɓe yewtede ɗen kan no andi fi majji ko ɗum waɗi Allah daali ashurum maalumatum ko lebbi andaɗi e jungo wonanoɓe yewtede ɗen ko lebbi andaɗi jungo maɓɓe c'est pourquoi hajji ko jeeya ɗum e diina heddi ka e diina annabi Ibrahima kan wona enen fuɗɗi hajjire woy ko annabi Ibrahima fuɗɗi hajjugol joni noon tawi ɗum no heddi e heferaɓe ɓurasiyankoɓɓe ha dañ ñande no andano Allah wi alhajju ashhurum ma'luma sabborde donki tan e juldandu sabborde donki e balɗe sappo arno ɗen e donkin ko ɗen woni ko ɗum woni lebbi hajji ɗi koye ɗin ɗon goɗɗo farla watta ihram woɓɓe no wino sellaka aɗo ɗin ko onti waɗa ihram Allah daali faman farada kala farluɗo e makko fi hinna e nder ɗin ɗon lebbi alhajji hajjugol ngol ko honɗum faanda farlugol o naati e ihram c'est pourquoi si goɗɗo waɗi ihram fi hajji ma umra wajaba alayhi itmamuhu haray waɗɗike e hoore makko timmingol hajji ko fuɗɗigol dagantako mo firtu yaltugol e hajji ngu dagantako mo ruttugol si wona hara ko ella mawnuɗo on ella kadi so waɗi o waɗay hon ɗum o hirsa e dammol ma o hirsa nagge ma ngeloba ma ɗum o ñammina miskinaɓe jeego o ma ɗum o hoora balɗe tati nam faman farada kala farluɗo fi hinna e kañum o kala farluɗo e hoore makko so lafedi o waɗi ihram ko ɗum fanda fardugol ngol ɗo e nder ɗin lebbi o farle e makko alhajja hajju fala rafafa rendigu ala arrafaf huna aljima wa muqaddimatihi min qawlin aw fi'lin no jeeya e ko bonnata hajji goɗɗo rendugol si goɗɗo yaadi e ɗengu makko hajji himoye ihram o yiiɗi e makko mbaldi moye ihram hajji makko ngun ɗon o boni few
e hoore ko ngun hajji makko ɗon boni kon no fawimo kadi kontingol ha o gayna o inno sa joni a ɓa bonimi yomi yilto no fawimo kontingol kala ko hajjiyankoɓe watta ko fof o waɗa e hoore ɗum hajji makko ngun boni e hoore ɗum o hirto kadi ngeloba obligatoire ngeloba e hoore ɗum kadi no waɗɗimo kadi hajjeygol kadi hitande arande obligatoire ɗiɗo fof no fa sanction ko fawima kon o timminay ko fuɗɗi kon o yawi ata joni aɗa e fawto ɓa ala ɓa lanni bonde o timminay ko fuɗɗino kon o hooray kadi o hirtoy kadi ngeloba o hajjoy kadi hitande arande si tawi noon hara o ko naɓaɗo e jerda honno si tawi noon o ko naɓaɗo haray ɗum ko murade fala rafas ala mo waɗi rafas ɗon ko sanction makko onni amma sehra ko muqaddimatul jima hara ko ardinanɗe mum ɗen misal o nunnima o mawlim suka ɗin tigi fof junubu no fawimo ɗon kaffara fawakima ko no fawimo istirfar e tuubugol sukal subahana taala si tawi noon kadi ko dewgal o humi o humanta goɗɗo dewgal o humantaki wonɗo ihram humantaki dewgal goɗɗo yata makka warawata ɓe humanimo dewgal ga dewgal ngal sella si wona hara fewno ɗo humi dewgal ngal tawi o gayni ihram makko on bimana o dagintinike mo yahi hajji mo ihram dewgal humnama dewgal ngal ko fo ko ruttetengal si kankade o hokki goɗɗo o resini goɗɗo ɗon dewgal ngal ko fo ngal considiraka en tant que imo ihram fala rafata wala fusuga fasiɗiyagal ala o fusuga ɗo ko dendagal mahduratul hajji kala ko tawi kon hajjiyankojo no haɗano ye fusuq c'est pourquoi al fusuq al khuruju an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala ko te fusugu ko sortagol ko faasiƴaku ko yaltugo e ɗoftara subhanahu wa ta'ala yalta e ɗoftare Allah saɗo ko o yamirima kuwa ko haɗi hada huwa al fusuq o ɗo kadi mo waɗi ɗum ɗo kadi mahdurat ihram si on to waɗi fof sanction no fawimo e buuyi e majji si on tigi jombu horugol fawakimo hirtugol fawakimo ko on tun dewgal ngal ko ruttetengal ngal ɗon ngal jaɓetake o insino ka toro Allah subhanahu wa ta'ala yaafamo si tawi woni ko hoore o suddi hunde kaffara fawakimo ɗon kadi koyo o ittu ɗon kadi ko fawimo wona deftere fiƴumi fonti yeeso an ɗogoy e ñawoje fiɗu metti ñawde wonde mi anda si tawi suddugol hoore nden no jeeya e muɗum ko ittante kaffara miɗa anda ko jeeyaɗo e mahadurat ihram si on tigi ar noon wargol kulle burure koye mbaru ɗin ka burure ɗon ko fawima ko yoɓitirgol konko o wari o yoɓitiray ɗum hon ɗum ko o wari kon o yoɓiray ɗum e mummunteji ɗi e memoraji ɗi wono Allah ɗangini ɗon ka alqur'ana fa jaza'u mithla ma qasam min an-na'am si on ti wari jawre ko yo ndaare ujiri mawlanade e dammi makko ɗin o itta hadiyam baligal kaaba o naɓa ka suudu kaaba kadi ko toon kan naɓete moye ihirama wari kullum buruɗe fewndo ɗum woodi tene kono joni est ce que ɗum heeɓo nder makka kullum buruɗe wallahu alam donc haray almuhim fusuugu on no jeeya e muɗum faasi yaagal kala dundanɗe Allah subahanahu wa taala dagotako si on waɗi ihram wala jidala wona kadi weñje fil hajji mum wona e goɗɗo sonkude e ɗimmu mum fewwoni wona goɗɗo sonkude e ɗimmu mum e wi ilan wonde haysi tawi goɗɗo yaaɓima ko yaawima accana na haala fi ndaari ko yaaɓuɗalan ko ɗum waɗi goɗɗo no sifanolan ko o yehi hajji o wi wo ɓe en mbiyen ɓe no mari doole kono kankadi ñande go goɗɗo yaaɓunoma o datti sifanolango kanko tite ko sonnaɓe o wi on yaaɓunomo en mbiyenjo kankadi o datti he ɓaawo duñimo ɗon taw hollima wona kanko to mari doole minne an anda ko ɗamma hajji awa an anda ko ɗamma makka fewwoni si wona ɗum Allah ɗum ala nder toon wala jidala fil hajji sonko ala nder ɗon a yi a waɗilan kono mi nani hiɗe yo wonde guineɓe ɓen ka woni ɗon son kono ɗon piirono toon yennidiro waɗa e toon fof enen ko ɗum waɗi hay en wa'a e gooto e anna Allah on ko woni e hoore men kadi ala heewre hay e gooto e anna Allah on ko ɗum wasi goɗɗo compari en e yii goɗɗum no waɗi e leydi goo goɗɗo sikki ɗum kan no heɓɓolak enen na en gootum few enen hay e gooto e hoore leydi wona en gootum wona kas wona hunde wata sifaade
minani hiɓe wiya wonde si tawi a iwri leydi ko yahi hajju sa yi guinéenɓe ɓen a hersa eɓe yaaduɗa ɓe e mum ta ɓen anndu ko ɓe yimɓe maɓen ni an ko ɓe woni yimɓe maɓen e hara laahara kadi ko ni hara ko ni kadi laahara men hersata allahu akbar laahara kadi hara ko ni ko guinéenɓe ɓen ni kamɓe ni e ko homɓe kadi ni ko kamɓe ɓeya wallahu mustaan wala jidala fil hajji ton ko ala ka hajji few ko woni ton ko needi e huwodiral e welodiral ko ɗoni ko hajji wama tafalu kala ko huuɗon min hoyrin immorde e moƴƴere yadamuhu llahu allah ino anndi ɗum awa ɗuɓɓine moƴƴe waɗa noon allah yo neɗɗo yahuɗo hajji on yo eto o wawa nafugol yimɓe ɓen wota a yahu ka hajji si wona deesidu a nafay kala mo wonduɗa e muɗum wota a loosudu e goɗɗo e kala ɓe wonduɗa e muɗum e appartement e to nafaɓe fof fodde ko wawɗa wota lorrama hayyo wona kurkadujo maɓɓe ka hajju baraji ma ɗin ɓeydo e hoore hajju ma on hajju ma ngol laaɓa wota zawwadu yooɓe si on fokkiti wota goɗɗo immo ɗo o yaha hajji o naɓoro arsante poche yo naɓor ko yamiro anni yo on tigi naɓorto yaw ton e toragol ma e toragol ton labaka fes yo on tigi yooɓo buy kadi yooɓoto ɗo ko yaha toroyo ko on ɗum heɓata buy ɗo ɓe immoto ɗo ɓe yaha ɓe hewta makka tum ɓe yiya piiji labaɗi ɓe hen ɗo mbukoy koɓe jogi ko fof ɓe sooda ɗin piiji tawa noon ɓe siwa gaynde ton ala fen noon ɓe wonta noon kadi e toragol hande kadi fi ko ñaama ha ma ko labano si a naɓori mbuuɗi hajju ha gayna ndeyɗa arta ɓaɓe yettoma ko ñalande kare artata ndeyɗa arta ko soodete lellata makka hay hunde lellata makka soodete hawnaati sooda goɗɗum ɗo ko faaɓe andortade sa heɓa ko hokkama ɗum ka lannode sooda ɗo goɗɗum kuya goɗɗum ɗum sooda deftere ma goɗɗum heɓoya noon ko hokkama nden ndeyɗa arta tawa soodino mbukoye ma koye fof defte ma soodi mbuko ma fof hunde ka nanga toragol donc yo on tigi accu ha o gayna hajjude few nde ɓe wi ko ñalande kaari buusa toon ɗo sooda noon piji ko ha teggintake muɗum ta wona soodu yaha mapoɗa hande kata ko yatoro wota zawwadu yooɓe kono noon fa inna hayra zadi ko ɓuuri moƴƴude e njooɓa attaqwa kulu allah subahana wa taala mo yooɓinama kaña ko balɗe tati somo yooɓinama karen e lannayyi mo yooɓinama pungel lannayyi ko yooɓete ko honɗum ko kulu allah subahana wa taala ko ɗum waɗi si goɗɗo wayni kene laaɗo mo fokkiti wasnaɗo ma kay zawwadaka llahu taqwa wa gafara zambaka wa wajjahaka ila al hayri haythu ma tawajjahta yo allah yooɓine kulol allah paamilaɗo andi ko fa inna hayra zali taqwa yo allah yooɓine kulol allah o yewtane junubaji ma ɗin o fewtinama e moƴƴere kala ka fewtuɗa ko du'a neɗɗo mo du'antoɗa musidɗo ma wayniɗoma ko ɗum du'antoɗamo o hokkiti o yaɓa wattaquni allah daali hulelan o fewtini yewtere nden e homɓe e joomiraɓe haqqille hisuɓe ɓeɓe tawtata haqqille maɓɓe ɗen nawnirali dorogo ma ɓeere ma jeddi wattaquni hulelan ya ulil albabi ko ono yo joomiraɓe haqqille rente e ko mettatalan kon huwon konkom yamiri on foddetaga allah dal laysa aleykum ala ko fayi on junahum ɓittende junubo fus fawaki on an tabita hunde ɗaɓɓo toon fadlan ɓuranmi rabbukum mende ka joomum moɗon kon ɗum fanda ɗo a haɗaka yahugol ko immimma kama ko hajjigol a immike objectif man ko hajjigol a haɗaka yeeyorgol toon few si tawi hiɗa mari moyen yeeyugol a haɗaka yeeyugol a haɗaka sodugo e nder hajji on yo taw tum objectif ma wona dey yeeyugol wonɗa yawde si tawi objectif ma ko fi yeeyugol ɗon haare awa ko ɗum ɗon wodanma innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa si tawi ko fi yeeygol ngol immimma kama ko ɗum si a yeeyoytano aya hajjoyta an on so a yahi ko yeeygol ngol wodanma amma noon si tawi yeeyɗa a yeeya a hajjay a yeeyori toon a ala junubo fus ɗa newnana ɗum kadi ɗo faala yaha sooda contenaire jilbabuji ma defte ma waɗa adda a probléme wota yeeygol ngol haɗe tun huugol ko yamiraɗa
wota yeeygol ngol sohol no tunga e dewe hajji ɗen hara yiɗa daginana yeeygol sans probléme ala junubu fa ida afattum si on wankinike min arafatin arafa cela veut dire si on iwti arafa arafa ko ñande jeenayi darete ñande jeenayi donki arafa darete wonete ɗon ha nange muta ɓe iwa ɗon ɓe ara Muzdalifa si tawi ko hewtirɗo jemma on tigi si heeɓi haysuko 30 minutes haysuko 5 minutes o heeɓi e nder arafa no yona si tawi noon on tigi ko ñalorma darino arafa fo o wona ɗon ha nangue muta so iwa ɗon fo nangue muta fo heeɓa jeɓum e nder jemma on siwa arafa an hajjiyankojo on fo heeɓa jeɓum e nder arafa c'est pourquoi daragol arafa on ko rukunum min arkanil hajj daragol arafa on ko nelaɗo maki toɗo alhajju arafa hajju sa nani hajju ko daragol arafa cela veut dire mo daraki arafa hajju ala namo nam si on iwi ɗon Allah daali fadkurullaha jante inde Allah inda al mas'aril haram ka mas'aril haram mas'aril haram yiɗen ko Muzdalifa no wiye kal jam nelaɗo maki waqaftu huna wal jam kulluhu mawqif min ko ɗo mi gari kono jammu ɗo cela veut dire Muzdalifa ɗo fof ka dare Muzdalifa koye inde Allah min jante ɗon ko ɗon haani ka nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko Muzdalifa ɓe juuluno futuro e jeeƴe kono ko jam ɓuttakhiri ɓe waɗi arafa waɗi jam taqdim fana alansaraɓe hawtodiri ka waɓutu fana Muzdalifa ɓe hawtodiri ɗon futuro e jeeƴe ka waɓutu jeeƴe ko noon jerdete ɗon Muzdalifa waala ɗon janto inde Allah men ka mas'aril haram sanga tawi subaka juulama Muzdalifa yal newnan en hajjugol si en juuli subaka Muzdalifa koye ndara Muzdalifa ɗon ka subaka salmina wana o leer ɗo ni hara hiɗen toraɓe Allah hiɗen wullude wowlanen Allah ko faalɗen kon fof mawloren e makko hulɗen kon fof surtout noon toragol mo aljana surtout noon daɗugol yiite Muzdalifa o leer ɗo ni harano torede nangen hentike ko ha o leer ɗo wona torede ila ka subaka salmina koyo Allah tore jante inde Allah nden o tore ko so tawi hentike o fewno ɗo ni on say noon yaara noon mina ɗum ko ñande sappo donki yaara mina nden ñande Allah subhanahu wa ta'ala wadde kuruhu jante inde Allah nden kama hadaka wono fewniri on noon o itti on e majjere wa in kuntum on lattaga min qablihi aɗa ɗum aɗa nelaɗo on arde e ma on aɗa on addunere deftere la fi dalalin hari hiɗo lamina dollina wallahi hari ko jeyano e majji ɓe laamu ɓawon ɗo ko laamul qasami mina dollina on tun yoni kono laamon ɗo ko wallahi mina dollina ko jeyano e majji ɓe summa ref afidu wankine afidu on ɗo wona iwgol arafatum min haythu afada no ndaari ko summa li tartib summa si on iwi Muzdalifa afidu rewe yahon min haythu afada nas nokka yimɓe ɓe rew noon ila fewndu annabi Ibrahima ɗum fanda ɗo ɓe ila fewndu annabi Ibrahima ko hon ɗum fanda ɗon karama koɓɓen holli ko iwgol Muzdalifa ɗon hoccora kaaƴe ɗen ɗon immo ɗon yaara ka wiyete ɗon e mina si iwti mina ɗon immo wona mina ɗon si nde hewtiri mina bugoyo kaaƴe ɗen directement jamtuɓe Aqaba Kubra bugo ɗon kaaƴe jeɗɗi rewra ɗon kisan ara mono faala fuɗɗora fembagol mono faala fuɗɗora layyagol ala probléme ko faalɗa wo nelaɗo mati golleji hajji ɗin fof dañgande kala ko wonde fuɗɗori binu busfawakimo ko ɓuuri labede kon si on tini hewtiri Muzdalifa ko yo bugo jamuraji ɗen jeɗɗi ka jano si o iwti ɗon o yaha directement o fembo no o fembori o layyo ma o layyo o fembo ko ɓuranimo o immo ɗon noon on say directement o yaha o wangoyo tawaful ifada o Makka o yitto arta kadi Muzdalifa ko ɗon o wonta balɗe tati o bugo kaaje ɗen ñande sappo e goho sappo e ɗiɗi simo faala kalansara o hoota Makka werde makko si o woni haka sappo e tati haray hajji ngul lanni hada huwa al hajj
summa refi a fiidu jippo wankina ɗo yani e jipporon min hayso a faadon nas nokku o ka yimɓe ɓe jippori wastahfirullaha tore Allah yo Allah yawtan hono waɗa istigfara ɗo hiɗen andi hay gayni ɗen julde kono fuɗɗorten assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah kono hikkato ɗon ko astahfirullah astahfirullah astahfir limada Allah uddan min jolɗe ko woni kon e nder julde amen nden a wawata julde ha salmina tawa no timmitis hay hunde manka ɓernde ma nden ko taw woni a miijaki fi si wona Allah he c'est pas possible welaafi joni noon ko Allah accanan ko komin waɗi ɗo ko ellaji an ɗin toon accanan ɗo kadi si a gayni hajji on summa astahfirullah ni wastahfirullaha tore Allah yawtan on o hafrana on ellaji ko waɗɗon kon e nder hajji mum inna allah no Allah gafurun ko hafro rahimu yurmeteɗo Allah ko hafro onande jiya makko tuuba ɓen ko o yurmeteɗo kadi yo Allah hafran en o yurme en fa ida qadaytum si on gayni manasik ɗata hajji mon ɗen tawan sikku on gayni diye Allah onon galla on gayni Allah en gayni waɗi ko waɗɗinɗa ko hoɗan e sikku sa hajji gasi ɓatum a wiyama hajji en alhajji en gasi o fadkurullaha jante inde Allah hani wattugol dewal e ɓaawo dewal ko maande jaɓanede dewal nane moƴƴa wattugol moƴƴere e ɓaawo moƴƴere ko maande jaɓanede moƴƴere nden wattugol bone e ɓaawo moƴƴere ko maande wonde nden moƴƴere waɗɗa jaɓaka si a waɗi dewal a yiltiki a jokkintini ɗon kadi dewal andu moƴƴere ma nden jaɓama si a waɗi dewal ha gasi a jokkintini ɗon bone andu a bombardi moƴƴere nde waɗɗani ɗa nde bombardama ko ɗum ndaare kala ko ndaare julɗele ɗen ko heewi kon e waɓutuji ɗin si wona alansara a salmine tun Allah no sarƙini ɗon naafiilo ndaare suumayi a gayne suumayi tun Allah sarƙini ɗon jeego juldando koni dewe ɗen koye jokkitine dewe Allah subhanahu wa ta'ala fa ida qadaytum si on gayni manasikakum ɗata hajji mon ɗen fadkurullah jante indal ɗen ka zikrikum wona jantor ton aba'akum inde babiraɓe mum ɗen wowle inde Allah ka ɗengal e ka ɓernde e ka tere ɓuri ko boobo wiyata baba aw ashab ma hara ko ɗum ɓuri sattire zikiran jantore woɓɓe wi wonde si ɓe gaynino hajji arabu ɓen adul islam ɓe arana ɓe mawɓodira ɗon nokku goo mo be arda sifo issaji mum ɓen ko mawɓe amen ɓen waɗi ko mawɓe amen waɗi hunde kaare Allah wi yo julɓe ɓen kan sansu ɗum ɗon hande ɓe jantoto inde babira e maɓɓe woɓɓe yoɓe janta inde hombo inde makko kanko Allah subahana taala ɓuri konko ɓen ɗo waɗayno nam Allah subahana taala faminan nas no yimɓe ɓe man yaqulu wiyeɓe rabbana joomi amen aatina okkumen fi duniya ka aduna okkumen kellal okkumen laamu okkumen jawdi okkumen ɓiɓɓe okkumen ka anna ɗo tun wa ma lahu alana oɗo fil akhirati ka lahara min khalaqin jebal saabu ko on ɗum ko ɗum o faala ko anna o faala waman aradal waman legisno waman yuridu l ajilata ajjalna lahu fiha ma nasau liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura aw kama qala ta'ala kala faalaɗo ka an yaawi ɗo yawnanaymo konko men faala na kanko o faala kon wonande kadi on mo men famini nanngugol restima waɗanamo jahannama mo ɗaɓɓi aduna ko ɗum o heɓata ɗum kadi yeru ko Allah muyam maako kadi ko ɗum kadi o hokkay ma nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib ɗeɗo ɓa ko ɗum ɓe faala ko torogol Allah no woodi koye ɗo immotoɓe diri yaha Makka digi torogol laamu ɓen no woodi mi humpitike no e leñol goo immineɓe capanɗe no hitande o Makka yaha Makka toragol fii laamu duuɓi eɓe wadde ɗum toragol spécial fii laamu capanɗe hitande o ɓe naɓa ɓen ɓen ɗon ko torogol tun fii laamu nam haray ɓe wi ɗeɗo kan ɓa ko ɗum ɓe faala wa ma lahu fil akhirati alnamo lahara hon ɗum min khalaqin jeɓal ma min nasibin khalaqin ɗo ko jeɓal wa minhum ne hajjoyayɓe ɓen kadi balno hayɓe hajjata ɓen man yaqulu yeɓe rabbana joomum amen atina akkumen fi duniya ka aduna Allah okkumen ka aduna hon ɗum
kala ko wiyete ko moƴƴere hasanatan moƴƴere okkumen ko aduna aafiya okkumen ko aduna arsike okkumen ko aduna gandal nafaygal okkumen ko aduna golle moƴƴe okkumen ko aduna galle kamen wuura okkumen ko aduna mbaɗɗateri ɗaatude okkumen ko aduna sonnajo moƴƴo okkumen ko aduna ɓiɓɓe ɓuttineɓe gite e ko ina ande moƴƴiriji aduna iyo fof ko moƴƴere aduna heɓugol galle ko anna ɗo mo heeɓi galle ko o feƴƴa o waalo o heeɓi sonnajo jaɓɓotoɗo mo ɓuttinowo ɓernde o heeɓi mbaɗɗateri ɗaatundi haray ko anna ɗo mo faani yettugo Allah subahanahu wa taala ko aljanna Allah on lintaɗo galle ka wona tayina e luwansi wonɗa ɗum kone ma andata ɗum si wona mankiraɗo ɗum andata waɗe on sonama hattiɗo ɗum mo heeɓi mbaɗɗateri ɗaatundi to hokkiti o huɓɓine tun o yaaha ɗum ko nema mo heeɓi sonnajo moƴƴo ko hino ɓuttina ɓernde makko ittanamo sonjaji ɗo heeɓe yanji aduna si o hewti so tawa ɓernde makko no ɓutti haara o heeɓi aljanna aduna yo Allah hokku hen ɗiɗo fof hew woni marɓe ɗum ɓen ko Allah tatintinamɓe ɓe alaɓe Allah subahana taala hokkuɓe okkumen ko anna ɗi moƴƴereji lintaɗi ɗo wa fil akhirati kala hara okkumen kadi hasanata moƴƴere dandumen lette ƙaburu dandamen kala sonja jonɗuɗi lahara yawtinamen jahannama naadoyamen aljanna mo heeɓi ɗum haɗa o perdani hollamen yeeso ma gon Allah subahana taala waɗina dandamen adaba nari lette yiite ulaika no ɓe ɓeeɗawo lahum noɓere mi nasibu jeɓal min ma kasabo mo ɓe ko faggiti ko ɗum mo wodanimo wallahu no Allah sari'ul hisabi ko yawɗo hasibore leer jeego hara mo ɓe hetti ko golli ko allahu akbar leer jeego pet hara mo ɓe hetti ko golli ko yo Allah hawmi sawaba wallahu alam